Gdje te zatekao sa tom istinom? Gdje si bio? Šta si radio? Kako se dogodio taj klik? U kojem trenutku? Kako je Gospodin objavio konkretno osobno tebi tu puninu? Pa znaš šta? Da. Pa to se dogodilo nekako, čini mi se u etapama, ono, kad razmišljam na života ovoga, ono, jedan zanimljiv je detalj mome života me pratio, a to je da negdje možda tamo sa 6-7 godina imao sam baš intenzivan jedan san i zapravo i više snova u kojima sam sanjao Isusa, koji me je držao u krilu, koji mi je govorio neke riječi, ali nisam nikad te riječi mogao čuti. I ti su se snovi odvijali u kući moje pokojne bake sa mamine strane, jedne svete žene koja je bila najjači apostol u našoj obitelji, jedna moliteljica, jedna duša žrtva, koja je imala također baš osoban odnos sa Gospodinom. I znam da ti snovi, ono, to zvuči malo možda ovako, uvijek je to diskutabilno, škakljivo, ono, oslanjati se na snove, ali tako nešto, ali vidi, ovo je ono, znaš, ovo je 100% tako, ono, sanjaš Isusa, probudio sam se, ja sam znao u tom snu, to je Isus, to je bio Isus, i sjećam se, dosta sličan milosrdnom Isusu, kojeg sam te kasnije tu sliku vidio, nisam ni znao da postoji, jel? I onda kad sam se probudio, onda sam to moje mami pričao, ono, znaš mama, sanjao sam Isusa i tako, pa šta to onda mama kaže, pa šta je radio, šta govorio, pa je, nešto je pričao, nisam to čuo, razumio. I to je nešto što je mene obilježilo, znači baš taj san, taj susret sa njim u snovima. I onda sam počeo iz toga ići u jednu molitvu kao dijete. Ja sam znao pred križem koji su moji roditelji dobili na svojem vjenčanju moliti sat vremena, 2 sata, izlijevati svoje srce. Pa recimo tamo kad sam ja bio klinac, onda nije bilo interneta još i tih stvari, tehnologija, pa smo slušali radio non stop, znaš. Pa onda čujem tamo na vijestima se dogodila neka nesreća nekome, pa onda sam imao poticaj moliti za te ljude, onako neka nadahnuća, jako zanimljiva za djecu, onako. Vidiš da su vođena Gospodinom, znaš, zauzimaš se, kažeš Gospodine, evo Gospodine, ako hoćeš ti njima pomozi, a nešto daj da ja to nosim, trpim, šta ti ja znam. To nije, kako bih ti rekao, onako normalno pod navodnike za narav, za razum djeteta, ili još si mal, nego ide iz srca. I riječ Božja kao djeteta me dosta pratila, kad sam počeo čitati, onda naučio čitati, onda uzimao sam riječ, čitao, i to me, ti snovi su me baš pratili, bili su onako, evo, jedan poguranac od Gospodina. I onda je tu došla mladenačka dob, ja sam još bio sa Isusom, bio sam uz njega, ali sam se onda počeo osjećati usamljen, jer nitko od mojih prijatelja, od djece iz djetinjstva, nije me pratio u tome, jel? I čuje onda znaš, mladci, pa onda tu kod kuće gori televizor, pa nemate neke obiteljske molitve, pa dolazi neprijatelj koji ti lupa neke gluposti u glavu, da si sam, da nećeš nikad imati neko pravo društvo, malo po malo te... A usto si još i živio na jugu? Ne. Da, na jugu 2. To ti nije pomoglo baš. U Osijeku, da. Jug 2 ti nije pomoglo. Pa znaš šta, nije da, ali u principu je kasnije, da, je. Što više vidiš ispraznosti u ovome svijetu i nekad ih probaš, zapravo to onako kasnije kad upoznaš Isusa, lakše to odbaciš, znaš, jel si doživio neku možda puninu ispraznosti, viš, ma to više, to je baš glupost, Lako je onda odvagati kad doživiš Isusa i odbaci to sve, jel? I evo, došla je ta neka mladenačka dob, onda bavio sam se malim nogometom,
to je isto me malo poguralo prema lošemu, ne nogomet kao nogomet, nego ono poslije, druženja, zezancija. I onda, znaš, ajde, da nisi neka posebna jedinka, neki poseban tip, ajde i ti ćeš malo se prilagoditi ekipi, pa tu malo dođe jedno pivo, pa rakijica, pa to ode na dvije pive, na 2 rakijice, pa neke druge gluposti ovoga svijeta, neke smiješne cigarete i takve gluposti. I malo po malo, u principu, malo po malo počeo sam se gubiti, ja. Počeo sam se gubiti. Da, dobro da nije išlo naglo, da je bilo malo po malo. Malo po malo, da. I ništa, evo, tu sam se onako u jednom trenutku odvojio od gospodina, jel? I došla je bludnost, i to se sve zapetlja, upadneš u smrtni grijeh i nestane ona milost koja se očitovala u djetinjstvu. I tu sam ja upao u baš jedno crnilo, jedno duboko nezadovoljstvo sa svojim životom, sam sa sobom. I preskočit ću sad te grešne godine, nećemo ih nešto pretjerano spominjati, mislim da nema potrebe, već smo to sve pričali. Vjerojatno su slične. A slične su svima, znaš, da. To godinama. Samo ti je razlika u brojevima i količinama grijeha i vrsta grijeha, znaš. Da, tako da mislim da smo to davno prije svjedočili kroz zajednicu i nekako već sam zaboravio na taj dio ovoga, tako da ne znam ni šta bi ti to više rekao iskreno.